Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Setengah rolas. Oke, baik. Apa guys? Anu. Ya juga ngene iki lah. Juga guys. Karena apa sih? Apa dulu? Enak banget. Jangan kau waker lur. Oke, lur. Android guys, sebenarnya guys. Wih, Wes bagi bingung pengen gawe konten apa. Ya pokok video-video ini iki lah. Anane guys. Aneh. HP-ne ya Vivo. Kamera lur kabeh gitu. Ya wis ulah ngene. Ya kita aneh. Oke guys, blog Facebook, guys. Wis kok rasane dia doang. Ana mat. Oke, dijual guys, yang mau langsung yang minat komen apa DM TikTokku guys. Gampang komen. Komen sih. Stres guys, jadi guys. Wih. Ojo ngono, Cuk. Gampang buka guys. Jangan lupa subscribe. Mikir depan. Kurang menit dulu. Oke lo guys, cerita guys. Apa? Tugasmu. Yo rasa tugas kok. Juga apa menjelaskan. Mau. Iya wis. Mau guys, jadi guys. Ya. Anu. Lagi apa ya? Gak punya uang. Gak ada duit. Aduh kacau. Oh, sing lurku. Udah rene moncok. Wes guys. Sudah dulu guys, jangan lupa di subscribe dan di komen, bagikan tombol loncengnya guys. Trit maci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.